There we go. Hello everyone, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi khoigi singmerong da laiba IMPHAL car zone gi anoba update video haitare. Ado update video se adum khoigi price budget khoi friendly oiba aduga khoigi middle class na yam line effort tobo ngamgodo gari nga thani go. Aduga khoigi kana SUV lovers ngi ju khoigi Thar da su option ani dum lei go. Adu su dum ei usara ke thang thang yemina se. Ado video si nong na thena ba yaw gana subscribe like and share channel topsan view maina gari ga mari leina ba koi use car da buero adagi brand new da buero ko adum ai channel sida dum yam regular oina dum upload tau jabani ko adu video se hojala se gari no have do yam puna yengminar se ko akoi gi IMPHAL car zone gi haitare update video sidagi hane ta hawr se ko yam ado hawdring da koi gi magi keno se location dum tang ai yam da tang share tang tau jaram gi ko koi gi chingmerong gi Vishal shopping mall do ado ursi oi deni ko asigi adum akoigi enomda haitare akoigi sida akoigi Sedan pharma ga leja sigadum thangna leirmi smaine IMPHAL car zone mai tha leirmi ado sidagi makharom da haitare Vishal gi ko makharom da lambi ko opposite di majo hab leire ko opposite dum leirabani adum sam lapiro ko ado smaina leigani an bagi se gari se akoigi akoigi yamlaina photo ngangdo gari budget friendly oiba dum makhal gi kenone salary oda lani ko ado ma se 2017 gini ko my model se duga variant na VXI oba ko ado ma gi price na koi gi 3 lakh 10 lakh ni ko number icha gi mingda loi ola lakh ni plus aduga price su koi gi slightly dum negotiate to ya wi khung chaw sum lai gani ko aduga mathang dong lakh do jina asil mathang chatring da dum habet surrounding habet loki ko there is my lai gani ado magi front door smai u phangani ko ado sina magi maningi look se smai u phangani ko VXI my model smai le ni ko ado masayam nana thawwe ya ba gari oi ko nali hai tare aduga mathang dam la khado sina koi gi SUV lovers gi damak ta hai tare ko ti ne har formation housing adum off-road lovers hai tare ne seng har gadi koi black beauty hai tare masu ji yamna dum phajaba yamna pamna ba masu su oire ko maina la ani ko masu je ado ma se koi gi 4x4 oi kani ko aduga diesel oi kani aduga my model sina 2024 gini ko now ri ko yamna aduga my price na 10,95,000 lakh ni ko interior se epet ulam ge song go sin interior salary o interior mai o phangani hi mong ta na tin nan lai ri ko myam maning gi ado si Thar gi zoi manung da betan ngan jar ke ko sini da tong hang do pada dam han manam nami ko se sini smaina o phangani ko infotainment me ai ga lo yaw ri ko maning gi tayar na smaina o phangani aduga 4x4 silai telem ana hard top smaina lakani ko aduga mathang amuk Thar mathang da koi gi amuk Alto 800 mu lakani ko Alto 800 se koi gi 2018 gini ko ma se aduga mai price na 2,45,000 smaina lakani ko adum slightly koi na adum ya jage kun card di thai ko yang war de mai lai gani manung se mai no bang manung adum well maintained to wa gari mali ko am nan adum lai phasa se ko kilometer simati se da 100 kilometer am ta yaw re me war wi ya de tang gari se tang sum lokda sum kuira ne na ko aduga mathang gi sina mo koi gi sias ne sias se alpha sina koi gi 2022 odoni ko aduga magi price na 5,65,000 lakh ni ko rồi ni yo mai lakh ni ko jai ke mai lakh ni ko ai maning chu ai petang ulaki ko maning gi look se smaina wo phangani ko smart hybrid or kani ko ma sa ado koi Manipur gi number ni ko ado manung chu ai petang request sensor gi yawri mang ina interior chu ni ko smaina wo phangani ko yam nan mani ko manung gi premium dum oi bani ko
Sedan steering mounted control ga loi ojarani ba cruise ga loi yauri ba maning gi set maina u adu ga mo mathang da mo lai sina khoi maina lai lakhani ba celery ono buduni ko sina mo latest to khoi thau kwai sa da ba gari celery ono buduni white ta myam na su pam na ba common color hai tare myam gi alloy maina lakhani ba adu ma se keno ne pura top moduni ko ZXi plus sai tare ko ana sina maning gi looks well mo lakhani ko duga rear wiper defogger lo yaure ko spoiler ga lo yaure ko maning camera ga lo yauri ado ma se keno lakhani ma se 2023 gi ni ko model na aduga ma price na koi gi 4,85,000 mai lakhani ko se my interior just maina ogani beer aina wa teres maina sadam nan mani ko ai de le mani ko arum koi gi gari su look si koi tol boy design da dum lakhani maning gi nes maina o hang next akoi gi alto akoi color option pambi besina hai tare red pambi besina sing lai mi je color pa ma se mana de ko dun si red ki kudong chab su lai re aduga model su dum naure 2021 ni ko aduga magi VXi chu ere ko aduga magi price na 3,10,000 mai lakh ni ko sina mai maning gi ga jeu serang gi cover bau yaw ri ai tare nauri ba ko gari se serang bau khok ta ba gari adum oi bani ko aduna ni maman je na le manung aduga magi maning gi looks mai na ro phangani ko adun sagi mi de loi ola lakh do ni ko aduga mayam khoi gari SUV da khara hongba pame sinau sing yam lai go Mahindra gi side gi Quanto oina sisini ko mayam adum ubi re ko aje 2000 khoi gi 2014 gi ni ko ma sa adu manung ji yang jar ke smile lai gi ni ko interior se smile lai gi ni ko ado ma se akoi demand price hai tare ko only 1,80,000 da ado kana ma pa me sinau sinyor de contact number ha pa ni ko ha iba si contact number se contact to sen biro ko ado jik sida uli se koi gi celerio da akoi gi nipi ngang na thau bu da akoi gi kitang nungai ga do ba hai tare ko sisna auto gear oiba ko traffic jam da city drive to da yamna kai tare tang nuai to ma hek phawi na ko manual gum se ado city gi right ki yam sina ningba sinau sing gi damak tadi ai se dum si yamna kudong saba timing am dum oire ko ai se 2017 gi oideni ko VXi da model sin ko variant sin VXi ado ga magi price na 3,10,000 mai lakh ni ko adum tayar su dum sinar roi ko I'm learning ko ya ga se gari se yung bio dum smile o phang ani ko manung su petang jing jar ke ko manung si interior smile o ni ko infotainment ga loi ma hasen masagi loi au jare ko armrest ka loi ha pe to an after market ge leather seat ka je ko ana lai aduga maning sina smile o phang ani ko ada magi auto gear shift china yaw ga lai sensor ga lo yaw ri ong ta na ko lai ngado mathang da mung la ka do se koi gi yamna koi hot selling car hai tare ko swift adu su koi gi fast owner mu oi ko se koi gi model su nauri 2022 gi hai tare ko 2022 gi ni VXi hai tare ko my variant jina ado ma se koi gi demand price na koi 5,40,000 smai lakh ni ko adum slightly adum negotiate to ba adum ya bai khulung sa adum lai gani shagi ming loi lakh ni ko le le tayar condition manum si apet yenge koi kana ko machine house koi gi gari da yamna nauba ko koi Manipur showroom gi soi ba adu pambira ga di hai ba gari si dum lakh ni ko alto da K10 da ni ko
K10 latest tuनिको माइ भेरिएन्ट VXI ओइदोनिको अदुम याम थेदोंना येंगनाद्रसु यारबा गाड़ी ओइदोनिको मनिंग पे चौराफम चरकेबको माइ लाखनिको अदुगा माइ इंटीरियर से माइ लाखनि सिनिको K10 दा अदुगी माइ किलोमीटर से सुमाइना अराउंड सेट की लोइमक डिजाइन स्माइल ओ फंगनी को अदुगा मागी प्राइस से 3 लाख सॉरी माय प्राइस से 4,25,000 स्माइल लाखनी को मैम पिजरी कॉन्टेक्ट नंबर से फॉलो कॉन्टेक्ट क्वेश्चन बिरो को कोई गाड़ी सिंसे येंग बिनिंगा कदी दम ताना बेबे आनी कॉन्टेक्ट तो बिरो को ओके सिनेमा इंटीरियर गिनी इंटीरियर लुक से स्माइल लगनी नेम यो neat and clean da amna well maintained over kai du male ko steering mounted control oirani ko hana inga sit amna ong tana lady hai tare gari se jina maningi looks swain lakani ko okay aduga mathang jo mo koi gi price da slightly difference kitang leba pam be sinau sing chap manaba gai da sidagi kitang hongba pami haraga sudum lei ko option je sin si tare ko sisina mo khoi gi si jo dum fast owner zoom oidoi ni ko oibu jo aduga 2020 zoom oibu ko adu si hariba gai se khoi gi VXI oidoi ni aduna VXI sidida khoi gi price ki matung ina khoi difference ki matung ina option ani lairani ko adu sisina mo khoi gi sina 2020 oimina magi price na sinam kitang honge ko na 4,80,000 smile lakani ko ado slightly negotiate adum kitang tawai yagani ko ado myam pijari bo contact number sida adum contact salok to san biro ko gari se haidi apamba haidi yawbani na mi se nang na hodaba adagi munna bu sudum yawe hai tare ko haidi pamaga su khudung saba haidi phanghodaba do mi na han gi bi khudung saba adum mai laina bani na aduna dang contact to san biraga halong na lakiraga di adum khudung saba adum angani ko sini interior ni ko maning ju smaina o phangani yam hot selling car ni ko gi india gi oina leire smaina leire asigi gi samlapa gi IMPHAL car zone gi use ta ko gari singche duga masu leiri gi amasina gi si alto da gray yam alto gi keno su leire silver su leire adagi white ju adagi apama red ju color option ju go yam je aduna apama color option du matung ina adum khanba adum yare budget ki matung ina su dum adu su option adum leire adu gi matung ina dum khanba yare ba mai look se maning dina smile o phangani go man pair smile like ni si bi mai me yas protein ga yausera la ni go aduga amangi front su smile उ फंगनी को अदो सिगिसिना अखोगी 2022 की ओइदोनी को VXI दा मोक्सिना प्लस ओइबा कोइ मेयाइ इंफोटेनमेंट गा यावरिसे अदुननी को सिना मो हुई 3,45,000 स्माइल लाखनी को प्राइस अदो मैम पिजरिबो कांटेक्ट नंबर से सालाउनो कांटेक्ट टोसन बियो को अदुगा दम मागे येंबै खुदोंग चाबदो दम प्रायोरिटी दो लोबि हो अदो ngasigiदी वीडियो से स्वाई सुम लोसिनजरगे याम कनागुम चिनाउसिंग इंटरेस्ट लेरगदी सत सत लाउनो कांटेक्ट तोसनबिरो अदुगा स्टोर कोइगी शोरूम विजिट तौगिरगा अदम ताना बेबे यारनी को मखा ताबसिंग